Voin hi September ni riat sang ni le som ni panga tho tran ni ania kar liam ta a khan ram le ram in elna khel ania chung khel ta chuan World Cup khel tur zonna ni hloma phangin chung in khel result frang ta chu kan han tar langanga in khel mu nom big le kan ngai event big nia kan ngai ta chu chik jok le khur bing jok ta po kan tum don ani kar liam ta ni nga ni September ni li khan UEFA World Cup qualifiers kheltran ania Luxembourg chu Northern Ireland lomi khwalin hein khela hian Northern Ireland chon 3-1 in ne nan changa in khel dang le a Slovakia chuan Germany lomi khwalin tlang rin dana chuan Germany hi chaktura rin kai jok nima se hein khela hian Slovakia lamin 2-0 in ne nan changa di han ko le Strelekten hein khela hian golan khung ani Slovakia lama hian an player pumpui first 11 po hi han envek ma ila goalkeeper Dubravka ti lo hi chu kan hriat lar tak an om lo ti ila kan soi sual om love Germany lam thung ero hi chu kan hriat tlang lon te an ni a 4-2-3-1 mangin Julian Nagelsmann an Germany arema tlarma ultimate da in an hnunga hian Goretzka Gnabry le foreign Western oma defensive midfielder Stiller le Kimmich te omin defender Laya Rudiger le ta ten oma middle touch le Collins te sira omin Bowman chu goal veng turatan ada lut thunga chuti chung chuan team tha Germany hian Slovakia 2-0 nan ne lo Group E in khela Georgia le Turkey in khelin Turkey in 3-2 in ne na an changa Group E a vekian Bulgaria len chil tu Spain chuan sithung fain ne na an chang thunga hein khela hian Spain tan Oyarzabal chuan goal khat khungin Cucurella le Mikel Merino ten goal khat ve an khung le boka Euro champion lai Spain Bukarit zoka tlang rin dana po Spain hi chaktura rin kai zok an ni shima Spain lam hian tlang ma Lamin Yamal Oyarzabal le Nico Williams te an da luta midfield laya hian Merino Zubimendi le Pedri te da in Karnunga Poro Linortman Huisen le Cucurella ten dinga captain Simon chu goal veng tu ane Group G in khela Lithuania le Malta te 1-1 in ne toka Netherlands le Poland te po 1-1 boka in ne tokin Wales chuan sikhat fain Kazakhstan khwalmuala an ne a Belgium chuan Liechtenstein 6-0 in an ne vele thung ani Zirtopnia UEFA World Cup qualifier si khel chun zom ni in Slovenia le Sweden te in khelin 2-2 in anin ne toka Switzerland chuan Kosovo 4-0 ne in Group C in khela Denmark le Scotland te golom lovain ne tokin Greece chuan 5-1 in Belarus an ne a Azerbaijan le Iceland in khela Iceland in 5-0 ne na changin Ukraine le France in khela France in ne na 2-0 in an chang thunga France tan hian Kylian Mbappe le Olisten goal an khunga France in remdan en chak kan tamin arin oma Didier Deschamps chuan 4-2-3-1 formation mangin player te arema Mike Nan chu goal veng tu ni in Kunde Konate Upamecano le Digne te tarnunga ada a Chaumeni le Conte defensive midfielder omin Doi Olis le Barcola te anman oma Karma bera Kylian Mbappe omin Kylian Mbappe hi tundin muna France national team captain nilai ani Italy chuan Estonia lo mi khwalin mual nei tu Italy hian 5-0 zetin ne na an changa kin chuan goal khat khungin Reteguin goal ni akhunga Raspadori chuan goal khat khungin Bastonian goal khat akhung boka Italy lam hi 4-4-2 formation mangin coach Gennaro Gattuso chuan arema goal veng turin Donnarumma da lu ni in tlarnunga Bastoni le Calafiori te layan oma Di Marco le Di Lorenzo te tlarsira omin Politano Barella le Tonali Baka zakang ni te midfielder an oma tlarma kin le Retegui te omin an tlarma panni kin le Retegui te hian goal an khung ve awangin Gattuso hian a player te a chiang ti alang chiang le Moldova chuan an bani khelmola Israel an lo mi khwalmola Israel in 4-0 in ne nan changa Croatia chuan Faroe Island len chilin Croatia hian 1-0 ne na changin Montenegro le Czech Republic in khela Czech Republic in Sydney fa in ne na an chang thunga ni
in rinizan UEFA World Cup qualifier sa Group A fo in lanin Armenia lian chil tu Portugal chuan singa fai setin ne na an changa he in khela hian Joao Felix chuan minute som na le minute som ruk pakhat na goal a khunga Cristiano Ronaldo chuan minute som ni pakhat le minute som li paruk na goal khungin Joao Cancelo chuan minute som thum pahnih na goal a khung thunga Portugal coach Roberto Martinez chuan 4-2-3-1 formation mangin player te arema Diego Costa in goal vengin Ruben Dias te Goncalo te Tlarnung Layan oma Asira Joao Cancelo le Nuno Mendes te omin Joe Neves te Vitinha te midfield laya omin an mache hian Pedro Neto Bruno Fernandes te Joe Felix ten oma center forward a Cristiano Ronaldo a thung ani Hein khela goal khung tu te hi Saudi Pro League player vekte an ni awangin Saudi Arabia lam hi mitam tak chuan league niam takani to love ngai nep ngot the ani lo ti in an soi pha hialani Republic of Ireland le Hungary in khela team ni te goal ni ve ve pe nanin ne to ka Group H lama Bosnia chuan San Marino 6-0 ne in Austria chuan 1-0 in Cyprus an ne ve thunga Group K in khela Latvia chu Serbia laka sikhat faya tlomin England in Andorra lomi khualin mual nei tu England hian Christian Garcia on goal le Declan Rice a goal mangin 2-0 in ne na an changa hein khela hian England manager Thomas Tuchel chuan 4-2-3-1 formation mangin player te arema goal veng turin Pickford da lu nei in defender laya Magahi le Barnten oma Lewis Kelly le Jamesin Tlarnung Sir o in Anderson le Rice te defensive midfielder ada a an mache hian Madioke Ezel Rashford te da in center forward a captain Harry Kane ada lut thunga football tuichil ram England in Sydney fine ne na changin point thum lu takan lo chuak pathian ni zana po UEFA World Cup qualifier si khelni in Group A a Germany chuan Northern Ireland lomi khualin mual nei tu Germany lamin 3-1 in ne na an changa hein khela hian Gnabry chuan minute sari na goal khungin he goal hi Northern Ireland tan price chuan minute somthum palina arula Germany tan Amiri le West chuan goal an khung chun zom le tak awangin Germany in point thum lutak an lo chuak Luxembourg chuan Slovakia lomi khualin mual nei tu Luxembourg hi 1-0 in an tloma Group E in khela Georgia chuan Bulgaria lomi khualin 3-0 in mual nei tu an chaka Turkey lenchil tu Spain chuan siruk faizet an ne na changin he in khela hian Spain tana goal khung tu te chu Mikel Merino goal thum Pedri goal ni le Ferran Torres goal khatte an ni a Spanish player ten goal khung konga har satna an nei lo hle Group G in khela Lithuania le Netherlands ten in khela Netherlands lam in 3-2 in ne na an changa Poland chuan Finland lo mi khualin mual nei tu Poland in 3-1 an ne na changin North Macedonia chuan Liechtenstein lo mi khualin 5-0 in North Macedonia ne na an changa Belgium chuan Kazakhstan lo mi khualin Belgium lam hian 6-0 in ne na an chang ve le thunga Uerope rama omte big tana World Cup khel tur zon na hian ngai vena lo chho tana match ala tama wangle nakum mai World Cup ani to boka wangin ngai ven a lo thei lo ani Kafa Nations Cup khelme ka India chuan pathum na in elnan ma chondona voin tlai dar nga le chan ve hian oman ne nan in khel don India hian an match ma sabera 2-1 in inelna thleng tu Tajikistan an ne a match ni na 3-0 in Iran laka tlomin match thumna golom lovin Afghanistan in ne tok puya hei wang hian Khalid Jabila naute tan final base na abowa an grupa pahni na an ni awangin pathum na inchu in khel ero a mu nom thei don tlat kudrua ka lo ho an du lo nge na rin India tana khel pala lian zola chang te chuan ne na chan thei kanin base ya hei le chen kan thleng to a chak nge tumin kan khel don ti in asoi Group B lama Oman hi pahni na an ni a match tu man khela voi ni chakin in elna thleng tu pakhat jok Uzbekistan chu 1-1 in ne tok pui theya Uzbekistan hi Manchester City defender Khusanov le AS Roma tanga Istanbul Basaksehir lo na khel Eldor Somurodov te nei tu an ni a an ni me uchel thei tu Oman ni an thatok ti achiang FIFA ranking a somsari pakwana ni in Oman coach Real Madrid le Portugal boss tu Carlos Queiroz ani a Bangkok United forward Musen Al Ghashani le Czech club artist brand striker Abdul Raham Al Musfairi te nei tu an ni bok
team pani te voi so manin ma chon to a India hian voi khat chu ne na lo chang ve to in voi ruk omanin ne nan changa voi thum ero anin ne tok thung Khalid Jamila noya India team anin din tharme ka an tournament ma chon ma sak bera mohun bagam player te an kal theilo awangin an that dan berin anin rem theilo lian zuala chuan oman hi team thata kan ni a Uzbekistan meupo in ne tok pui thean ni kan theina zong zonga kan khel chu anga yanga thei top kan chu atul ti in asoya Mumbai City captain chuan ne na kan sang theya chu ti ruale ro chuan huai sen taka kan khel ero atul don ani ti in asoya team thazong ni ma se oman laka doi taka an khel chuan an tan chance atlem thu asoi India squad a hian lianzola changte baka mingthan moya ralte wal puya oma tarlan to thin angin lal eng moya ralte a puya chu ko ni ma se mohun began in player an chualo awangin an ko lova India team lama mun poimo chang tareng thin etman lalrin dika ero Khalid Jamila hian a ko lova ale peka te chuan etmanatan mun aomzel tura ngaila acha ome Mizoram Premier League khel me ka voin chundar som pania chan Maria FC le MLS FC te anin khel dona he chanchin buat sai lai hian result kan shman ta chi lo ani Aizol FC chuan Kesia ta an la lut I League Club Aizol FC in MPL 9 midfielder ke Valal Friat Zolan la luta voin tlai tar thuma kanan FC ma chon huna kholai lung midfielder hi squad a omdon ani Diego Jota thi nuwa Portugal in match ang khel le na masabera Talanta kangin Armenia 5-0 in an sopa inrin ni zaning khela Cristiano Ronaldo an goal ni akunga Portugal captain Cristiano Ronaldo hian ramtan goal za somli akhung to a World Cup qualifying B ka goal som thum pariat khungin a elpui Lionel Messi goal som thum par khung tu cho akhum Cristiano Ronaldo hian goal som thum pariat khung turin me somli pariat chau amamo a Goal khung turo pui Ronaldo hian a career goal zakwa somli pahni a khung to a goal sang khat khung tling turin goal som nga pariat chi amamo to kum somli mi ni to ma se tuna a goal khung dan thlir chuan thil thei ani Portugal hian Armenia an sop tum hian Ronaldo an goal ni a khung baka Tarlanta kengin Joe Felix le Joe Cancelo ten goal an khunga he in khela soizui lo ber ero Cristiano Ronaldo a long shot goal kha ani football news le tul dangte thil dangte kam tar lang fo thina kan ngai hlu thin na a lom thu kan soi ani kan content ti top nan pathian thu ilo ngai tha ang u sam number pathum na changa na keizong kamu chu kalo mu hilta a ka han har le a lalpa chuan milo chel reng thina ni pathian in a thu mal som ro se helai thu hi aro pui hle maya kan mu hil hi kai tho tu kan ne ni ti in hriat ta hian kan van ne zia min hriat chua tir sela pathian lam min nai tir ro se keima ani thu in kan mu hil top theilova kan mu hi keima ani du thu in kan harle top lem lovani muthil theina min petu pathian hi min kai tho le tu ani